byiza abakunzi ba Mugisha Group Time, ibihe byiza aho muri hose, mbifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza aho muva mukagera, mbifuriza no guhirwa mu byo mugenda mukora, bamwe mufite imirimo itandukanye. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ni ikiganiro cy'imikino nk'ibisanzwe kuri Mugisha Group Time. Ni ikiganiro uri buze kuba ugiramo uruhare ugatanga igitekerezo cyawe, ikiganiro rwose uri buze kuba utanga ibitekerezo, uramanuka hepfo muri comment. Ariko ndabanza mbahe ikaze, ntago natangira ikiganiro ndi njyenyine, ndabaha ikaze wowe uri mu majyaruguru, ndavuga mu ntara y'amajyaruguru rwose, abantu muri mu karere ka Rulindo mudukurikirana, amajyepfo, intara y'Iburasirazuba, uburengera bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali, nibagiwe abari hanze y'u Rwanda, mu karere Afurika yose, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, Australia, Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'imikino kuri uyu munsi. Ikiganiro cyacu kiraza kwibanda kuki? Ikiganiro cyacu kiraza kwibanda kuri ekipe y'igihugu Amavubi yamaze kubihamagarwa. Ese ni ibiki bigenda bivugwa muri no ekipe? Ese umwuka umeze ute? Ikiganiro cyacu kandi kiraza kuba kibanda kuri Rayon Sport. Rayon Sport ikipe ikomeje kugenda biyoberana cyane mu bijyanye n'igura. Turaza kuba twibanda muri ekipe cyangwa se kuri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, yaje kuba yemeza ko icyiciro cya kabiri kigomba kuba gikinwa. Byose nibyo tuza kuba tuganiraho. Reka mfate akaruko gatoya nze turambura ibi byose mbambanje kukubwira muri make. Ikaze ku buryo burambuye. Ikaze, turatangirira muri ekipe y'igihugu Amavubi. Mu ikipe y'igihugu Amavubi nago ibintu bikomeje kuba bimera neza mu gihe abakinnyi bamwe bagenda baturuka hanze. Rwose muri no ekipe bivugwa ko umwuka utari mwiza, bitewe nuko ino ekipe bamwe bahawe amafaranga y'agahimbaza musyi. Ubwo ndavuga abakinnyi bakinye cani muri Cameroon, bivugwa ko abakinnyi na bakit manager bahawe agahimbaza musyi kabo, ariko umutoza n'abamwungirije bose bakaba nta kintu babonye. Ibi ngibi akaba ari byo biri kugenda bikurura umwuka utari mwiza mu rwambariro rw'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni mu gihe ino kipe yamaze kuba itangira imyitozo yitegura ekipe ya Mali ndetse n'ikipe ya Kenya. Bibutsa ko umukino wa Kenya uri ejo bundi mu kwa cyenda, rwose umukino ejo bundi mu kwa cyenda, umukino uzabera muri Maroc Agadir, rwose bitewe n'uko stade yo muri Mali itaje kuba yemerwa na FIFA. Rero akaba arimo umwuka utari mwiza. Ibyo tugomba kwibaza, se biraza kuba biherera hehe? Biraza kuba birangira gute? Ese ino ekipe itangiye kuzamo umwuka mubi, ntaho imyitozo iragera, n'abandi bakinnyi benshi bataraza, amaherezo yayo na yahe? Byose nibyo tugomba kuba kurikirana, tukaza kureba ese diru zihagaze gite, ese umwuka mu bakinnyi no n'abatoza bimeze bite. Mu gihe tukiri kuri ekipe nationali, rwose umutoza w'ikipe y'igihugu Mashami Vincent yaje kuba atangariza itangazamakuru avuga ati, ashimagiza rwose umusore Kwizera Olivier ndetse anamusabira imbabazi, avuga ko rwose umuntu akora amakosa nawe ari ibintu byabaye kuri Kwizera Olivier bitamuturutseho, ariko nk'abanyarwanda dukwiye kugira umutima ubabarira. Ntabwo twahora mu manza, ni amagambo Mashami Vincent agiye avuga ku muzamu Kwizera Olivier. Akomeza avuga ko uno muzamu ari umuzamu mwiza cyane, ni umuzamu tuzi ko twese afite impano, ni umuzamu ugifitiye byinshi agomba guha ikipe y'igihugu. Rero ntabwo twamureka gutya ngo abe yagenda. Ayo ni amagambo Mashami Vincent yaje kubatangariza itangazamakuru kugeza kuri ubu ngubu. Byose ni ibiri kugenda bivugwa muri ekipe y'igihugu Amavubi. Twaje kuba tuva mu ikipe y'igihugu. Mu ikipe y'igihugu ni ibyo ngibyo. Urebye kuri ubu ngubu nanone mu Rwanda birivuga ko Rayon Sport yamaze kuba itumvikana witwa Niyonzima Olivier Sefu
hakaba ari ibyagiye bivugwa ko uyu musore agiye muri polisi, ariko inkuru ihari nuko uyu musore yamaze kwanga amafaranga Rayon Sport iri kuba yamuhereza, ariko kubwe akaba ari kugenda ashaka kwerekeza muri polisi, ariko ikipe ya polisi ikaba idashaka kugura uno musore. Abayobozi ntabwo bashaka kugura uno musore, ariko nanone uno musore niwe uri kwifuza kuba yajya muri polisi. Muri make Sefu byagiye bivuga ngo yamaze kumvikana na polisi, ibyo ntago ari byo, ibyo ngibyo nta hantu bihuriye n'ukuri. Uyu musore niwe uri gushaka polisi, ariko polisi ntabwo iri kwifuza uno musore. Ibyo nabyo nibyo mugomba kuba mumenya. Ndakeka iyi nkuru rwose n'ahandi igeze yumva uretse kuri Mugisha Group Time, byose ni ibyo tugenda tubacukurira kugira ngo mwarabonye amakuru nyayo kuri siporo nyayo, byose ni kuri Mugisha Group Time. Urumva ni inkuru ya Sefu yagicicikana kuri uno musore amaze kuba yumvikana na polisi, ariko ibyo byose ni ibihuha. Ni nyuma yuko yamaze kuba atumvikana na Rayon Sport ku bintu bijyanye n'amafaranga. Ibyo ni ibyo tugomba gutegereza tukareba ase Rayon Sport ku isoko biraza kuba bigenda gute, ko ibi biri kugenda bigura intege ku isoko. Ariko nyuma ko ibintu byose mwagiye mubona ko no musore Fiston Abdulrazak, umusore wo mu Burundi rwose, byino bamwibukira no musore aje kunyagira Central Africa ibitego 5 wenyine, bari gushaka tike y'igikombe cya Afrika cyakinwe umwaka ushize. Rero rwose no musore akaba yamaze kuba agera mu Rwanda gusinyira equipe ya Rayon Sport, yamaze no gusinya amasezerano rwose. Rayon Sport yamaze kumvikana n'uno musore Fiston Abdulrazak. Ni equipe ya Rayon Sport yaje kugenda iba ihirwa rwose. Equipe ya Rayon Sport yaje kugenda ihirwa n'abakinnyi baturuka i Burundi, cyane i Burundi, ariko ngo aba n'abarebe benshi. Mutubwire mwebwe mubizi cyane, muze kuba mutubwira ukuntu biba byifashe. Ese nawe niba uri i Burundi ukaba uri kutwumva, ese wabukunda iyi equipe hano mu Rwanda? Byose tugenda twakira ibitekerezo byanyu. Twavuye kuri Rayon Sport, indi nkuru yisanisha n'ikipe ya Police FC. Ikipe ya Police FC yamaze kuba isinyisha, nubwo byagiye bivugwa ko n'umutoza Alain Kirasa amaze gusinya polisi. Kuri ubu ngubu Kirasa ntago arasinya, ni umutoza rwose, ariko nubwo amasezerano atarashyira umukono ku masezerano, ni umutoza mu gihe kiri imbere agomba kuba yungirije muri equipe ya Police FC. Byose nibiri kugenda bivugwa hano muri shampiyona yacu y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Tuvuye mu matransferi, Ferwafa yamaze kuba itangaza ko icyiciro cya kabiri cy'abagabo ndetse n'icyiciro cy'abagore cya kabiri byose bigomba kuba bisubukurwa mu minsi iri imbere. Baza kuba baduhereza ingengabihe ndetse n'amategeko cyangwa se n'ingamba zo kwirinda covid zaba zigenda zikurikizwa. Rwose ni ingamba zigomba kugenda zikurikizwa ku buryo shampiyona icyiciro cya kabiri abenshi twibazaga ko itazakinwa. Ino shampiyona ni shampiyona igomba kuba ikinwa, kuko ntago amakipe yamanuka ngo habure ama ekipe azamuka. Kuri ubu ngubu ikipe zirimo nka za Etoile de l'Est, amakipe yagiye amanuka nk'Amagaju, za Kirehe, zose ni ikipe dutegereje kureba ese nihe izaba izamuka mu cyiciro cya mbere. Urebye hano mu Rwanda ni ibyo biri kugenda bihavugwa, ni ibyo ngibyo rwose. Uretse tunyarukiye hanze gato, ndumva izi nkuru ngiye kubabwira nakuntu gusangamo ubusobanuro bugiye butandukanye. Mu karere ikipe ya Simba Sport Club ntago bikomeje kuba byagenda neza, mu gihe ikomeje kugenda itakaza abakinnyi bayo b'inkingi za mwamba, harimo Kratos Trota Chama, Triple C Mwamba Rusaka, umusore amaze kuberekeza mu ikipe ya RS Berkane ku $600 by'amadolari. Ikaba yaraje gutakaza Jose Luis Christian Mixon, ikaba yaraje kuberekeza muri ekipe ya Ahiri kuri $900 by'amadolari. Ubwo birumvikana Simba ikaba yamaze kwakira miliyoni n'igice y'amadolari ku bakinnyi babiri, Kratos Trota Chama ndetse no bita Jose Luis Christian Mixon. Mu kindi nkuru muri Tanzania, indi nkuru iri kugenda izamuka ni ekipe ya Young Africans ikomeje kugenda itakaza abakinnyi rwose, harimo witwa Twisila Kisinda TK Master, nawe akaba yamaze kwerekeza muri AS Berkane mu itozwa n'umutoza Fora Ibenge wo mu Kongomani. Bigaragara ko afite isoko ryiza hano muri aka karere ka East Africa, cyane cyane hariya mu gihugu cya Tanzania. Soza ngenda mbabwira udukuru duke tugenda ducacara ku mugabane w'Uburayi, ni mu gihe ikipe ya Manchester
Manchester City iteganya ko ikipe ya Tottenham niramuka yanze bid ya miliyoni 150 z'amayero izagenda itanga izo miliyoni ikagerekaho n'umukinnyi Bernardo Silva. Izindi nkuru zigenda zivuga ko Kylian Mbappe yaba yamaze gusaba ikipe ya Paris Saint-Germain kumurekura akaba yajya muri ekipe ya Real Madrid. Ikindi kigenda kivugwa, ekipe ya Chelsea yamaze kuba ihereza no Romelu Lukaku n'amaburingori nimero 9 inyuma ko uwitwa Tammy Abraham abaye yerekeza muri ekipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Indi nkuru twagenda nasorezaho uwitwa Granit Xhaka yamaze kuba yongera amasezerano azamugeza muri 2025 ndetse na Thibaut Courtois muri Real Madrid nawe akaba yamaze kuba yongererwa amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2026. Ikiganiro cy'uyu munsi reka nyisoreza ngaha ibiganiro kuri Mugisha Group Time nakagaruka. Ngewe nari Mukama Janvier ndabashimiye, ariko mbasaba kuba mukakomeza gukora like, share, mugatera comment ndetse muganakora subscribe kandi inzogera kuri Mugisha Group Time, ibintu bikarushaho kugenda bigera neza cyane. Munadukurikira kuri Instagram ni Mukama Official 7, ibintu bikaza kuba bigenda neza. Ndabashimiye.